ದಿವಿರಾಜ ಗಡುಗ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕುರವ್ವ ಎಮ್ಮೆ ಫಹುಗೆ ಅದಾಹಮ ಕುರುಂತಂ ಹೋತೆವಮ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ನ ಫಿತ್ತವಾದವ್ವ Fajur tadi. Assalamualaikum. Ali Abdullah mire simbadal kolli Fajur tari misilsilag program kayaku ad misilsilag mihar orgon me gines demda Isa alayhi salam ge wahake ayaku mire es program kurigen gustebani Sheikh Abdullah Jamil ade orgon menge program ta adwasam gendawa be funne godanan faden orgon me wahadakko medani al masih ibn maryam nota Isa ibn maryama behegotu ಅವನು ಎಮ್ಮ ಫಹಂ ವಾಹದಕ್ಕ ಫವಾನಿ ಯಹೂದಿನ ನಸಾರಾಯಂ ಬುಣಾಗೊತ್ತುಂ ಈಸಾ ಅಲೈಹಿ ಸಲಾಂ ಸಲೀಬಂ ಇರುವನು ವಾಹಕ್ ಮಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಾವೆಸ್ ಅವನು ಮೆಂ ಅದಿ ಇತುರ ಬಯಾಲಾನ ಇಮಸಲಿಯ ಬೆಹಗೊತ್ತುಂ ಮಿರೆ ಫುರತಮೆ ವಾಹಕ್ ಫುದಕ್ವಾನಿ ಅಲುಸ್ತಾಸ್ ಮೂಸಾ ಅನ್ವರ್ ಅದು ಮಿ ಈಸಾಫಾನ್ ಸಲೀಬಂ ಮಸಲಿಯ ಅವನು ಮೆ ಇಂಜಿಲಿತಕ ರಜುವವರ್ ಅದು ಮಿ ಇಂಜಿತಾವಗೆ ನಸತಕ ಸಾಗಮನ್ನೆ ಬ್ಯಾಂಗೆ ಕಲಿಫಾನ್ ಸಲೀಬನ್ ಎರುವೆಕಂ ಅದಿ ಬಿಗಂದಿಯ ಕಮೆ ನೂಕಂ ಅದು ಮಿ ಇಂಜಿ ಲೋಗಾಗ ಬಯಾನ್ ಕುಫಾವಾ ಗೊತ್ತುಗ ಮೀಹುಂ ಏಸಾಫಾನ್ ಮಿ ಸಲೀಬನ್ ಎರುಮ ಗಸ್ತು ಕುರಿ ಹಿಂದು ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಮಲಾಯಿಕತಕು ಫುನುಬ್ಬಾ ಕಲಿಫಾನ್ ಸಲಾಮ ಕುರಬಿ ಕಮ ಏಗ ಬಯಾನ್ ಕುಫಾವನಿ ಅದು ಮಿ ಇಂಜಿಲ್ ಬರ್ನಾಬಾ ಬಯಾನ್ ಕುಫಾ ಗೊತ್ತುಗ ಹಕೀಕತುಗ ಮಿ ಯಹೂದಿ ಮಿ ಸಲೀಬನ್ ಎರು ಮಿ ಹಕಿ ಮಿ ಯಹೂದ ಖರಿಯೋತಿ ಈ ಕುರಿಗೆ ಸಾಗುಣ ಮಿ ದಣ್ಣವನ್ನು ಫದೆ ಏನ ಮಿ ಯಹೂದಿನ ಮಿಕಮುಗ ಎಬ್ಬಸಮ ಫೋಗ ಏನ ಬುಣಿ ಹಿನಿಂಗ್ ಹೇ ತಿಮಣ್ಣೆ ನೋತೆ ಮಿಹುಂ ಬುಣೆ ಹಿನಿಂಗ್ ಹೇ ತಿಮಣ್ಣ ಇಸಾಫಾನ್ ವೈ ಕುರಾನಿ ಮೀಗೆ ಜವಾಬುಗ ಏನ ಬುಣನಿ ತಿಮಣ್ಣ ಎತನ ಪದೆ ಎಮಿಹಿಗ ತುಗ ಬೊಸ್ತೇಣಮೆ ಬೊಸ್ತಿನೀಮ ಕಲ್ಲೆಮೆ ಮೀಹೆ ಹಯ್ಯರ್ ಕುರಾಶೆ ದೆ ಮೀನ ಎತನ ಬಯಂ ಹೆನ್ನಮೆಸ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಏನಗೆ ಸಿಫಾ ಈಸಾಫಾನ್ ಸಿಫಾ ಬದಕರ ಬಿಕಮ ಅದಿ ಎತನುಗ ಏನ ಸಲಾವೆಗೆ ದಿಕಮ ಅದಿ ಮಿಕಮ ಮಿ ಎತನ ಎಮಿ ಬಣು ಬದೆಫಾ ಸುವಾಲ ಕುರಿಕಮ ಬಣಿ ಕಿ ಕುರಹೆ ಕಲ್ಲೆಮೆ ತಿವಣವತೆ ಮಿ ಕಲೆಫ್ ಮಿ ಎತನ ಬಣಿಮ ಈಸಾಫಾನ್ ಎಮುನ ಸುವಾ ಕುರಿಯೆ ಕಿ ಕುರಹೆ ಕಲ್ಲೆಮೆ ತಿವಣಿ ಕಲ್ಲೆಮೆ ಬೇಣವನಿ ಕಾಕು ಹೆಯ್ಯೆ ಹಿಂದುಗ ಎಮಿ ಜವಾಬ್ ದಿನ ಅಹರ್ಮ ಬೇಣವನಿ ಮಿ ಯಸು ಅನ್ ನಾಸಿರಿ ಹಯರ್ ಕುರಾಶೆ ಹಿಂದುಗ ಕಲೆಫಾನ್ ವಿದಾಳುವೆ ತಿಮನ್ನೆ ಮಿ ಹಿಂದುಗ ಎಮಿಹುಂ මේ හේනතිගෙන් මෙකලගතකනවත මෙ පහතජ්ජෙහි මෙ බිමච්ච වෙටිගෙන් දියේ ආද මිකන්තද තිම්පහර හිඟායගෙන් දියකමන් එන බයන් කොෆවනි මීන් තිමන්නම එංගේ नु හිඟි හගීගතුක ම අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා කලෙෆාන සලාම කරබීකම ආද දෙංග උගුණ බලාලායර මීග මේ ෂේඛ් අහමද් දීදාතුගේ වහක උගුණ මිහර වර්ග තෆ්සීලකට බයන ගදන්නවා දී කලෙෆාන මේ ඉසෆානු මේ සලාම කරම ෆහුගා මරියම් ගෆාන කලෙෆාන ෆෙනවඩාන එකම ඉල්මරි එන බයන් කොෆවනි දෙගින්න මේ හගීකතු මීන් අගුණ කණේරක මේ වහක බයන් කොත් දිෆෙන් නැදෙන් මේ ඒ හගීකතුගේ ඉන්සානකු මරුවෆා දෙවහර දුනියක නොපොණුමානකම එමිහුන් කබූල් කරදී අගුණ සේවා කබූල් කර මේ ඉසෆානෝ පොණු දුනිය පොණුවි එකලෙෆාන මරු නොවකන් එමිහුන්ගේ නස්තෝක සගමන්නේ ඒ ඉසෆාන එකලෙෆාන හවාරි ඉන්න විදාලවනි තිමන්නගේ අතබ්බලයා තිමන් කලෙෆානගේ දෙෆයිබස් තියබෙම බලාෂේ එමි ෆරතෝ හිකුරි හගීකතුගේ ඉසෆාන කේ අල්ලාහ් සුබ්හානහු ව තාලා නවත රූහිකම හිකුරි रूह के वजह आते फ़ैन होना एम एमी ना कलेफान बयान को देवने कलेफान के रूह नोंका मैं कलेफान की हगी इंसान एक कम विदाल पर बयान को देवनी तेबे में तुम कलेफान के अतबस बला बला तुम कलेफान के देफे बस बला बला शे नो तुम कलेफान हशिकन को मेहरी महाकाशनुं है ये कलेफान ए रूह नोंका मैं हगी इंसान के में बयान को देव तुम अदी एफ होगा कलेफान विदाल तेबे में तिका तकती तिमन्ना देशे ये एमी होंगे कमुगेंदी महा में फाम में फाड़ो के ची अदी में मामुई දෙන් ඒක ලෙෆෝන් ඒක බයින් එමිහුන්න තුන් අතුල බෑ එච් ෆරී කොළු බේකම අද හිසාබුන් එමිහුන්න ඒක ලෙෆානෝ මේ මාරු නුවාකම මිකන්ත තේගෙන් දියක මේ වාග මේ ඉන්ජිල් වර්ගගෙන ඉන්ජිල් තක් මාගේ බයන් කොෆේ බොරි අගොන් මේ කණලගේ නස්ත සරේ නස්ත සගමන්න මිකන්ත තෙන්නගේ බොරි දෙන් සවාලකි මේ ඉන්සානා මේ කුරි කුෂුගේ ෆිදාය ගතුගා අල්ලාහ් සුබ්හානහු ව තාලා ආදම්ගේ ෆානෝ පෙෂිකෙන් ගොස්ස ඊසා ෆානා ආදම්ගේ තිබෙ එබ්බස් රසූලක නොද නබි බේක ඉඛතියාර නොකරබා කීවෙකින් හේ එමුද්දතු ෆායතගෙන් දී හම ඊසා ෆානා හම අමෆෝ කීවෙකින් තෝ ඊසා ෆානෝ ඉඛතියාර කරෙවි එම මින් අගොමනේගේ විවාහත කී හගීගත ඔබයක හදාගෙන දක්කාපුරි වාහත එක එබස් කාලේ හගීගත නේ වාහත එකන් ඒ යහූදි මිකන්ත තකුම ෆෝගා ඒ තාරීඛ ඔලවාලිම තුන් මින් දක්කාපුරි වාහක එක එන්නම හගීගතුග එබ්බරම කුරීගේ නබි බේකලෙන් ඔති මන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා ඒ ඉන්සාන කුරි කුෆුගේ බදලි හිප්පම් බේන පොළ වඩකම් බාකම ගාවානම එතන ඒ බේකලේ කො ඉඛතියාර කර බිස්
kibege hema fahata kossa me agun manbe nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam pure kurin dem phone we nabi bekale kibege to mikamu ekale ang ikhtiyar korapambi ade mikama behe goto me mikama inkar kor bargina me mizman university bank of america mikoto me professor me fanko mene ki muassasa nadwal isa ufed mi hamine bude phone hakikatu ka me yahudin emihun amilna khiyalun hadagen dakka hori wahatage beskale hagigi wahake nune mi wahake ki isafanu mi soliban arunu wahake ami kantatta ki hamegota me professor Burton Mark binesa mi wahake bune fate isafanu soliban masale adi qiyamatu wahake ami kantatta ki hagigatu ka khiyali wahake mi kantatta mi wahake tem fadam ufed mi ki hagigatu marqisse ene mi wahake kulewali mi haki mi wahake no fadda o me kulewala biwati mi onnan mi Kristus kiya mi khiyali wahake mi wahake ge zariya mi wahake aslekama balagene mi namikanta takofati hage te besalegge ei mi kurikamen nuata vi kamen nu ehna se namille khiyaluge wahaken hadalage kelefan soliban runu kama kelefan soliba mi runi hakikatu ge insanu kori koshuge mi tawba gotuge Allah subhanahu wa taala ekalaange darikalun hippevi kama ena mi gota mi wahake kulewala fati mi besalegga mi ubege manakane hagigatu mifada misale ka agon me to gole sawale ki insanun kushek kuri kamuga wano kiwen to kurin Allah subhanahu wa taala fonubi nabi be kalun ebbes be kalik biwahak bayan ko defa neti misale ka mi nasara ingno yahudin ebbes potiges mi hakande bayan ko fenne ma Allah subhanahu wa taala ya mi kalang nisbatu ka insanu kushek kuri kamaka min ebbes wahake bayan ko fenne tis kiwen he miha hisaba ngasno ebbes birasi gotun insana mi kushe ವಾರತಕುರಂ ಹಿಸಾಬಂ ಆಕಮಕ ಎಬ್ಬೆ ಸಾಲಿಗೆ ಎಬ್ಬೆಸ್ ಮಿಹಕ ಬಯಾನ್ ಕೊಫೆ ನೇತ ಕೀಬೆಂಗೆ ಮಿ ನಸಾರಾ ಇನ್ನ ಹಮೆ ಜೆಹನೀಮ ಆದಿ ಇಸಾಫಾನು ಮಿ ಮಸಲೆ ನಿಗುನಿ ಕೀಬೆಂಗೆ ಮಿ ಮಸಲೆ ಮಿಗತಂ ಅನ್ನಂಬಿ ಮಿ ಹೆಮ ಎಬ್ಬೆ ಸಾಲಿಗ ಕಬೂಲ್ ಕುರೆ ವಾಹಕೆನುನ ಮಿ ಹಗೀಗತ ಮರ್ಕಿಸೇನ ಅಮಿಲ್ಯಂ ಹದಾಗೆನ್ ದೆಕ್ಕಿ ಖಿಯಾಲಿ ವಾಹಕೆಗೆ ಆದಿ ಎಮಿಹುಂ ಮಿ ಸೊಲಿಬಂ ಗರುಂ ವಾಹಕೆಯ ಮಿ ಫಿದಾ ಕುರುಂ ವಾಹಕೆಯ ಆದಿ ದೇವನ ಫಾರೆ ಕಲೆಫಾನು ಮಿ ದುನ್ನಿ ಮಿ ಫಾಳು ಕುರುಂ ವಾಹಕ ಮಿ ಕಂದತಕಿ ಹಗೀಗತ ಎಬ್ಬೆಸ್ ಮಿ ಅಸ್ಲಿಗೆ ಮಚ್ಚ ದಕ್ಕಾ ಹೊರಿ ವಾಹಕತಕೆ ನೂನೆ ಮಿ miwagata mi bayan ko february hage mi wahagata agon mena dirasatan fi adyan yahud wan nasara dr sud half adi munatatum bayna al-islam wan nasara adi mi muqarana bayna anajil rabah muhammad ali al-khuli bifad waragina faytahoga mi wahata agon mena tafsil ko bayan ko di february itura mi tafsil ho adom bayna fulo faraataka adam alayhi salam kurona koshege badaluga ಆದಮಗ ಫಾಣುಗೆ ದರಿಕೊಳಗು ಮೀಹುಂಗೆ ತೆರೆಂಗ್ ಬದಲ್ ಹಿಪ್ಪೋಮಕಿ ಹಮ ಕೊಮ್ಮಗೊತ್ತೆ ವೆಸ್ ಅರುಣ್ ಮೆನ್ನ ಹಮ ವಿಸ್ನ ವರ ಮುಂದಗು ಮಸಲೇಕವಗೆ ಮಿದನಿ ಅದಿ ಏಗೆ ತುನುಮಸ್ ದೆಮ್ಮೆ ಮೂಸಾ ನೂರ್ಗೆ ವಾಹಕಗೆ ಇಶಾರೆ ಕುರೆ ಫದೆಂ ಎತ್ತೆ ಹಾಸ್ ನಬಿ ಬೇಕೊನ್ನ ಫಹುಗ ಮಾ ಫಹುಂ ವಡಾಯಿನ ನಬಿ ಬೇಕಲೆ ಫರಾತು ನುನೆ ಬೇಕಲೆಗೆ ಕಿಬೆಂ ಎ ಬದಲ್ ಹಿಪ್ಪೋಮಕಿ ಈ ಸಾಗುಣ್ ಮ ವಿಸ್ನಾಲಕಮ ವನ್ಯ ವರ ಶಕ್ಕುತಕೆ ನುನಿಯ ಏಗ ಸುವಾತಕಂ ಫದೆ ಕಮಕ ಬಿಫಾಮಿಯೋನಿ den kuriya gendana Sheikh Ibrahim algon me mi wahaka dakkani isag faano soliban erun masala gule gotun erunu to neru eto kineto kandata vegendi mi nukta tawge aliga mi wah dakkani ad kirt qur'anuga Allah taala ge wahi basfuluga wakama fayadna alladhina amanu ala aduwwihim fa asbahu zahirin mi suratu as-saff ge sadavana ayen mi ayatuge mi bage maane ki den eba mihun imam vi mihun nan eba mihun ge adum tawge machati man Allah nasra gadakan de vima eba mihunaki baru libigen tibi mativeri bayaka vie ade mi ayatuge tafsiruga ibn abbas wahak fuldakom vidaluvi kama mi riwayatu gandani isa alayhi salam ekalek faanuge ajalu faskod devun edi wadagen Allah taala dua kurevi kama ei ekalek faanuge risalatu mistakurna forko devu mataka kama adi ekalek faanuge dawatu furihama korevu mataka kama adi misakun kore ginabayaku Allahuge deena weddew mattaka kamga mi buneveni Isa alayhi salam garihuga hawaringe barabe kalun tibbekama ege tereng ekaku yahudin Isa alayhi salam mi hunne vitane e dekkevikama wani ibn Sa'd riwa korawani e bami hunge teregawa hemmi heku mikan nasoraina hama korikamga buneveni mina Isa ga faanuge sifa libigen die den mi bami hun enaki Isa alayhi salam kam hikon ena soliban erwikamga en riwayati gawani nasorange bay mihun hikure soliban erun masihaki e sifali fawa fara nota yudos bun kariya yutoy mi ehem mihen algon me kurin ishare kuri yahuda al-asqariyuti mitaga mi ishare kureveni mulin ehem mihige wahag ad-dhahhak ibn abbas ge arihun riwa kurevi isaq faanu khalifa eka
vi shamun kiya mihike adi yahudin yudos qatul kuriye ei ena isaag faanuge sifa libifa wani koshe ahmad ibn marwan vidalwi muhammad ibn jahmu vidalwi kamatiman adwe hime al farrag miweni ayate kiyawa vidalwi eg maneki mi surat al imran ge fanza 17 ay kiyawa vidalwi wa makara allah wallahu khairul makirin mi ayatuge maneki adi kafiru mihu makaru hada no barewunta rewi adi mang allah emihun ge rewunta batilwe adi emihun na kehili bene go tadbir kurwe fa rewumuge kehiverikama makaruerikan emihun wore bodan mang allah dinewodigen ve buneveni isa alayhi salam ekalek faanuge mafushuge bodutata mi feniwada anugen uluwata eta duhege fahuga ekamna garihan edduku wadagen kamga den yahudinge mi bayaku mi teduwegen ekama meduga goten nimmuma isa alayhi salam ge fahaipulum faarala mundi ekama adi isa alayhi salam ge hashkoluga jessevikama den isa alayhi salam egege hunnevige doru halakollikama adi isa ge faan atulagatuma amina viwarakum masay kurikama den enage lomatin allah taala isa ge faan ghaib kurviye den ena ge ashabunge kurimachan ege nukungiru ebami hun tibi kandi urain damagenne ena ve suri kandi urain damagenne emihun bunye kaleti isae ena abunika wani timanne ki isae nune ekamaku ero ena huri hagegatuga isa ge faanuge sifa jehi sifa badalwe fe den mibami hun mina atula mina saliban arwa qatulukon hediye mis ehen riwayate mikahala mi tafatu riwayat ebhuri demme algon mi bayan kori riwayat gesuslam biaga al hafiz ibn kathir dimishki wani bayan korawafa al hafiz ibn asakir mi algon mi dakka wahaka ya gule gotun riwa korawafani maryam gefan ezamanu golun mi raske fanu ge ariha mi saliban erunu miha saliban erunuta haidduas fahun mi wadanne vikama ei ekamana hifulu kurave ekamana ge darikadun kama ehen hikon ekamana wadan suwal kurave e hashigandu etara negumuge hudda timan kamana devwashe den ebami hu ekamge hudda ekamana devwima etaga ami oin hashigandu naga ami etaga walulikama maryam ge faanu yahya ge faanu ge makambadonna vidaluye timan kamana garihuga masihuga gaburu bina kuraka nudanan hiye den mide kambalu me kaburu kare wadagen hindu maryam ge faanu yahya ge faanu ge makambadonna vidaluye kamana fardaye nuwanan hiye ekamna vidaluye kakan hiye maryam gefan vidalu kama bani mi qabru gawa mi hashe den yahya gefan ge makamal vidalu timan kamana evs mihak timan kamana ke evs mihak nu fene den maryam gefan ihsas korewni jibril alayhi salam esabuga mi uluwa kamge ihsase ade jibril gefan maryam gefan denne kama ve kamana tie wadanne vi kontakatto ekamana vidalu timan kamana me wadanne wani masihu ge gabra ziyare korew mashe den jibril faan vidalwe mi masih nune ham kashoron allah taala masih wani ufullawa fe adi kafirun ki ben masih tohir kurwe mi zuwanak wani isa alayhi salam ge sifa allah jassawa fe ehemwe ekalek faanu ge maqamuga mina qatuluko saliban erwuniye adi miwahkata gesulambiya ge safa hadrsate kaga al hafiz ibn kathir ad dimishqi wani bayan kurawa fa bunweni maryam ge faan awharwi isa alayhi salam bure fas aharu fahun kamga al-imam al-hasan al-basri vidalwani isa alayhi salam udan fullewniru ekalek faan gamur fulaki gaaganaka tiri satara harukumga ishaq bin bishu riwa kurwani yahudin emiha saliban erumafo emihun hikuri mi sifa jifa mihaki al-masih kamashe den mikan negatibe nasoraina emihaku hawalu kuriye den mikamge sabun talafuluma hayyar kurma qatulu kuruntan hingadiye maneki hamunu jihunta warabboda hingadiye kama den miwahaka room ge raskefanu gari hadiye ei eru dimishkuga huri raskefane den ena bunamune Allahu ge rasuleke buna mihege macha yahudin gadakamu e dakkani dakka bar forwa fi emiheki marwefa mihun dirwa lofumuma barasbali mikha kandataku mihunna shifa hoda de miheke adi ajab kandate kura farateke den ena atula gatulukon ena ga ashabunna aniya kofiye mi wahakata veswani qislambiyaga al-hafiz ibn kathir ad-dimashqi bayan kurawafa kommekas masihin bunani masih saliban erwuni adam ge darin ebamihun koffawa kuffafatakun salame kurmatake mi algon menge mi program ge feshumuges ishare kuro nukta mi fay sahawa haketo mi ufede suwalaki adi mi ilahi adalata egwe ittifaq wa kametto
engi salame buddhi qabul kurafada hekketto mi hagegatuges mi salame buddhiyen engi qabul kurefada hekken heye rangalu wahaken heye mi Isa gfanuge kushaki henkama vejjeya kobahije Isa gfanu soliban eruwigen diumun ekalek fanuge ek kushen onnane toye muli huriha khalqutakun kuri adi qur'ane kuffafatuge kaffara Isa gfanu den jehen heye ei hama Isa gfanu ufulan jehe zimmayen heye mi ufede suwataki fahe adulveri gotaki insana nukura kusha nota ehen insana kuri kushege jaza ehen insana ka libidinun heye ade ehen kama wanam e kur nukura mihage machan ukuba di hadani nota kuri mihaka ukuba nulibidani kongota kunto mi algon men visna jehe nukta take misaka algon men akhaku mihaku marali nota zine kuri nota namadu nukuri nota zakan nudini nota enumis fafe kuri kama vanya ege zimma ufulan jehe ne algon toy algonuge akhaku eka kame nokon hurima ege huriya zimmayan algon toy ufulan jehe ni ehen kama wanam mi algon men Allah subhanahu wa ta'ala ge basfulutakun angawa dewafa ilahi darustaka mulin khilaf wahaken algon men mi daswegen dani Allah wahi korwa fonani wala taziru waziratun wizra ukhra mi suratul isra ge fanarwanaye mi ayatuge maneki ade evves insanege furane efada furanege ane furanege fafe no fulane nota evves insanaki anen insana kofawa kushege zimma aflane farate nune mi ayatum mi bayan koddeni ehinkama vejje hage gatuga mihin wegen dan jeheni ei konfade kunto adives ehin ayate ga Allah wahi korwe kullu nafsin bima kasabat rahina mi suratul mudassir ge 30 avnaye komme nafsaka ves e nafse kulakam ge jazave egmane ki komme insanaka ves e insane kuri kushegge jaza libene emiheku e hodagen kame emihekan hama libene ida ilahi adalatuge usulaki eiye miye aslu mi hamhama kame nota ami adul insafa eggota mi Allahuge niya lawafa wa umaki miye usulaki e usulu gowalani man amila salihan fali nafsihi wa man asaa fa alayha wa ma rabbuka bidhallamin lil abid mi surat fussilatge 7 aye miyatuge maneki rangal amalta kura miha ekan kurani fa enaga amila nafsashe maneki hew amale kofiye amal kuri miha kashe ege sawaba daruma oti adi nubakame kuri miha she e nubakame kuri ima elimenwa azaba eg limenwa iqab oti nota jaza elimen jiheni eneshe wama rabbuka bidhallamin lil abid hama kashwarun algon men hadwa bodkure raskalange alunnan aniyawer wadigenwa raskalange nune ehm altakunge macen aniyawer wadigenwa farate nune Allah subhanahu wa ta'ala yaki algon menge tere hew amale kofi miha ena kuri hew amaluge haqqu daruma Allah subhanahu wa ta'ala devwane adi nuba amale kuri miha ena libenje haqqu koba Allah subhanahu wa ta'ala devwane miye ilahi adluge usulaki mi usule algon men nammi Allah subhanahu wa ta'ala rasulun fonu wagen mi dasko deva fani ehema ilahi mi darsa ilahi engewma khilafa gotaka ekalange mi duniya matiye kandatake nulawwane ehinkama vejjiya hagegatuga mi soliban erwonu farataki kalekam ge visnuwane adi hagegatuga mi udeni Isa alayhi salam mi istakunge ku boluga alagen ekalek faanuge isteri fuluga aluwagen soliban erwonu kamange nasorange hadagen buna bunumaki ei evsta kun ta ko jehe wahake nune hama batil waateke ehem algon men mikankama meduga visna emihunge mi makarwe rewuntun algon men eba jehe visnala bay faran algon menge hin ede bay maqsudtaka dima dagotan emihunge wahakata bayan kurima algon menge tereng hagigata hame rangala nude tibe mihunna hiwaniye miye ham hagigataki ehem waago ves vedane ehem mi huriha kamaka medu algon men visna algon menge iman kam warugadako aqida warugada kurmattaka libenje fila warta hagigatuga hoda gannen jehe algon menge mi komme mammeka bappeka e mammeka bappege belmuge dashuga tibe darinna mi goitta daskoddi visna dinunge hagegatu algon meng macca lazim kurakame ei algon menge darin e kudin mi duniyen ufamwa dohuga
ನೂನಿ ಹೈದ್ದುಸ್ವಾ ದುಹುಗೆ ಕುಜ್ಜಾ ಅಹ್ಮದು ನೂನಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ ನೂನಿ ಹಾಶಿಮ್ ನೂನಿ ಯಹ್ಯಾ ಕಿಯಾಗೆ ಅದಿ ಫುದ್ದಾಲೆವೆ ನೆದ್ ಜಮಾನಕ್ಕೆ ಮ್ಯೋತಿ ಆಸ ಎಹೆಮಿಮ ಎ ಅಹ್ಮದ್ ಕಿ ಫದೆಂ ಎ ಕುಜ್ಜಾಮಿ ಇಸ್ಲಾಮಿ ನಮೆ ಕಿ ಫದೆಂ ಇಸ್ಲಾಮಿ ತಾಲೀಮ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಉಸೂಲ್ ತಕ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಆದಕಾತ ದಸ್ಕೊ ದಿನುಂ ಎಯಿ ಹಮ್ ಹಗೀಗತುಗೆ ಸ್ಕುರಂಜೆ ಹೇನ ಕಮಕೆ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಅಗೀದಾಗ ಮತೀಗ ಎ ದರಿ ಬೊಡು ಕುರುಮಟ್ಟಕ ಕುರಂಜೆ ಎಮ್ಮಿಹಾ ಮಸಕ್ಕೆತ್ತ ಕುರುಂ ಎಯಿ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ಮೆಂಗೆ ಮಚ್ಚೆ ಲಾಜಿಮ್ ಕುರಾ ಕಮಕೆ ಎಕಂಕಂ ಎಗೊತುಗ ನುವೆಜ್ಜಿಯ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ಮೆಂಗೆ ಜಿಮ್ಮಾಯಂ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ಮೆಂಡಕ ಸಲಾಮತೆ ನುವೆವೆ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ಮೆಂಗೆ ಬೊಲುಗ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಅಳುವಾಫವ ಮತಿವೆರಿ ವಾಜಿಬ್ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ಮೆ ಮಿದನಿ ಇಹ್ಮಾಲ್ ಕುರಮುನೆ ಎಯಿ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ಮೆ ವಿಸ್ನಿಂಜೆ ವರ ಮುಹಿಮ ನುಕ್ತಾಯಕೆ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ಮೆಂಗೆ ದರಿನ್ನಂ ಏಕಂಕಮ ಬೆಹೆಗೊತು ವಿಸ್ನಾದಿ ಇಸ್ಲಾಮಿ ತಾಲೀಮ ತರ್ಬಿಯತ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನುಗೆ ಅಕೀದಾಗ ಎಕುಲೆವೆ ಹರ್ದನ ಕಂದತ್ತ ದಸ್ಕೊದ್ದಿ ಎಗೊತುಗೆ ಮಚ್ಚ ದರಿಂ ಹಾಣ ತರ್ಬಿಯತ್ ಕುರುಂ ಎಯಿ ಮಿ ವಾಹಕ್ತ ದಕ್ಕಾರ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ಮೆ ವಿಸ್ನಾದಂಜೆ ವರ ಮುಹಿಮ ನುಕ್ತಾಯಕೆ ಎಯಿ ಮಿ ಜಮಾನಕಿ ಮಿ ಒಯವರುಗೆ ಜಮಾನಕೆ ಲಾದೀನಿ ಒಯವರೆಗೆ ಜಮಾನೆ ಎಹೆಮ ಎ ಲಾದೀನಿ ಫಿಕುರ್ತಕ ಖಿಯಾಲ್ತಕುಂ ಕುಜ್ಜಾ ದುರುಕುರವೆಂ ಅಣ್ಣನಿ ಎ ಕುಜ್ಜಾಗ ಅಕೀದಾ ಹರ್ದನ ಕುರವೆಂ ಕಮ ವಾತಿ ಕುದಿನ್ನ ಮಿಕಂಕಂ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ಮೆಂ ಎ ಬಜೆ ದಸ್ಕೊದ್ದೆಂ ಎ ಮಿಕಮುಂ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ಮೆ ಸಲಾಮೆ ವಾಣಿಹಮ ಎ ಕುದಿನ್ನ ಏಕಂ ದಸ್ಕೊದ್ದೆವಿಗೆ ಎಹೆನ್ನೂನಿ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ಮೆನ್ನಕ ಏಕಂಕಮಕು ಸಲಾಮ ವಿವೇಕನ್ನೆ ಮಿ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ ಮಿತಾಗ ಹಮ ಫಾಹ ಕೊಲ್ಲ ಮುಹಿಮ ನುಕ್ತಾಯಕೆ ಉಸ್ತಾದ್ ಮೂಸಾ ನಿಜಾರ್ ಅದೇ ಮಸೀಹಿ ದಿನುಗೆ ಅಕೀದಾಯ ಶರಿಯತುಗೆ ಮಚ್ಚ ಅಗುಣ್ಮೆ ವಾಹಕ ದಕ್ಕಂ ಫಶಾರುಗ ಅಗುಣ್ಮೆ ಫುರ್ತಮಸ್ ದಿನಗಂಡನ್ ಜೇಹನ ವಾಹಕೇಕಿ ನೋತ ಕಮಕಿ ಮಿ ದೀನುಗೆ ವಾಹಕ ಅಗುಣ್ಮೆನ್ನ ದೆಕ್ಕೇ ನಿಮಿಗೆ ಕುರಿಗೆ ಶರಿಯತಕ ಅದಿಮಿಗೆ ಫಹುಮಸ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಬಾವಲೆವೆ ಶರಿಯತುಗೆ ವಾಹಕ ಕೊಮ್ಮೆಸರಕ ದೆಕ್ಕೇಗೆ ನಗುಣ್ಮೆ ಮಿ ಮಸಕೆ ಕುರಣಿವೆಸ್ ಎಗೊತ ತಿಬೆ ಫೊನ್ನ ಮಿ ವಾಹಕತ ದನ್ನವಾಲೆವೆ ತಾದೆ ಬೈಫಾರ್ ಅಗುಣ್ಮೆಂ ಫಾಹ ಕುರ ನುಕ್ತಾತ ಹೋಗೆ ಅಲೀಗ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನುಗ ಮಿಕಂ ಎಗೊತುಗೆ ವಾಹಕೆಸ್ ಅಗುಣ್ಮೆ ದಕ್ಕ ಎಹೆಮಿಮ ಮಸೀದಿನುಗೆ ಶರಿಯತುಗೆ ವಾಹಕ ದಕ್ಕಾರ ಅಗುಣ್ಮೆನ್ನ ಎಕ್ ಕುರಿಂ ಬಾವಲೆ ಮುಸಾಕ್ ಫಾನುಗೆ ಶರಿಯತ ಅದಿ ಮಸೀಹಿ ದೀನುಗೆ ಶರಿಯತ ಮಿ ವಾಹಕತ ಕೊಮ್ಮೆಸರಕ ಅಗುಣ್ಮೆ ಮಿಗೆ ಮುಕಾರಣ ನೋತ ಅಳಾಕಿಯುಮ ವೆಸ್ ಅಗುಣ್ಮೆನ್ನ ಮಿತಾನುಗ ಫೆನಿಗೆನ್ ದಾಕಮ ವನ್ಯ ಮಿ ಶರಿಯತ್ತೋಗೆ ಹುರಿ ಕಂದತ್ತ ತಂಕೊಳ ಬೊಡ ಅಗುಣ್ಮೆನ್ನ ದೇಹವೆಗೆ ತಾನೆ ಅದೆ ಮಿಗೊತುಂ ಮಿ ಮಸೀಹಿ ದೀನ್ ಅವಮು ಕುರಿಗ ಅಗುಣ್ಮೆ ಕುರಿಂ ವೆಸ್ ವಾಹ ಕುರಿ ಫದೆಂ ಮುಸಾಕ್ ಫಾನ ತೌರಾತ್ ಬಾವಲೆವುನಿ ಎಹಮ ಯಹೂದಿ ದೀನುಗೆ ಶರಿಯತುಗೆ ತೆರೆಗೆ ಹುರಿ ಕಂದತ್ತಕ ಅಳ ಬದಾರುಗ ಮಸೀಹಿ ದಿನುಗೆ ಅಸುರಿ ಕಂದತ್ತ ಕೀವೆಸ್ ದಾದಿ ಎಕ್ಕಹಲ ಎಂ ಮಿ ಕಂದತ್ತ ಎವ್ವತ್ತರೆಗ್ಗೆ ಅಮೃತಕೆಕ್ಕಮ ನೋತ ಅಳುಕಮ ಮಿ ಕಂಕಮ ಬೆರಿಕಮ ಗಾವೆಸ್ ದಾದಿ ಎಕ್ಕಾ ಕಂತೆಕಮ ವರ ಬೋಡ ಫೆನ್ನಂ ಎಕ್ಕಮ ಎಲ್ಮೋರಿ ಫಾಹ ಕೊರವ ಮಿಗೊತುಂ ಮಸೀಹಿ ದೀನುಗೆ ಮಿ ಫೈತ್ತ ಅದು ಮುಕದ್ದಸ್ ಫೈತ್ತಕ ಅಗುಣ್ಮೆ ಬದಾದಾರು ರುಜೋವದಾರು ಮಿ ಕಂದತ್ತ ವರ ಸಾಫ್ ಕೊ ಫೆನ್ನಂಗೆ ಬೆ ಅದೆ ಮಿಗೊತುಂ ಎಮಿ ಫುರ್ತಮಸ್ ಅಗುಣ್ ಫಾಹ ಕೊಲ್ದಾನಿ ಮಿ ಮಸೀಹಿ ದೀನುಗ ಮೀಹುನ್ನ ಅಣಿಯಾ ಕುರುಮ ಅದೆ ಅಗುಣ್ಮೆನ್ನ ಎಂಗೇನೆ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನುಗಾವಸ್ ಮೀಹುಂ ಮೆರುಮ ಮಿ ಕಂದತ್ತ ಮತಿನ ಹಿ ಕುರವ ಅದೆ ಕುರಿಗ ಅಗುಣ್ ಬಲ ಮೆಹಂಗ ಮುಸಾಕ್ ಫಾನ ಬಾಲೆ ತೌರಾತುಗಸ್ ಕಂಡೆಳಿಗೆ ಬಯಾನ್ ಕೊ ಫೈಬೋವೆ ಎವ್ವೆಸ್ ಮೀಹಕು ಕತುಲ್ ಕುರುಮಕಿ ಏಯ್ ಪೊಗ್ಗೆಂ ವಾಣೆ ಕಮೆ ನೂಂಕಮ ಅದೆ ಹಿಂಗೊ ಇಬಾರತ್ ಕುದನ್ನ ವಣಮ ಏಯ್ ಎದೀನುಗಸ್ ನಹಿ ಕುರವ ಫವ ಕಮೆ ಎನ್ನಮೆಸ್ ಮಿ ಕಂಕಮ ಬದಾರುಗ ಮಸೀಹಿ ದೀನುಗ ಅದೆ ಇಂಜೀಲುಗೆ ತೆರೆಯಿಂ ಮತ್ತಾಗ ಎ ಇಂಜೀಲುಗೆ ಮತ್ತಾಗ ಬಯಾನ್ ಕೊರೆ ಫವ ಗೊತ್ತುಗ ಇಸಾಕ್ ಫಾನು ಮಿ ಕಮ ಬೆಹೆ ಗೊತ್ತು ವಿದಾಳು ಫವ ಕಮ ಬಯಾನ್ ಕೊ ಫಮಿ ಒನ್ನ ವಾಹಕೇಕಿ ಎವ್ವೆಸ್ ಇನ್ಸಾನಕ ಅಣಿಯಾ ಕುರ್ಮ ಕೆಲ್ಲುಮೆ ದಿನುಮ ಫಿಕುರುಕೊ ವಿಷ್ಣುಮ ಕೀವೆಸ್ ಎದೀನುಗ ನಹಿ ಕೊರವಾ ಕಮೆ ಅದೆ ಮೀಹಕು ಗತುಲು ಕುರುಂ ಕಿಕುರಂತೋ ಮೀಹಕ ಅಣಿಯಾ ಕುರುಮ ವಿಸ್ನಾಲುಂ ನೋತ එකහ කමෙක්ගේ ඛයාල ෆිකුරු ගෙන්ගුළුමස් එයි ඒ දිනුග බුණා ගොතුම් මනාකමෙ ආදේ මේ ඉසක් ෆානුගේ බස්ෆුරු ඉසක් ෆානුගේ ෆරප්පුරුන් ඒ වාහක ලීෆා වාරුග මත්තාග මෙතන ඉන්ජීරුග ලීෆා වගොතුම් මේ බයන් කොෆමනනි තිමන් කලෙක් ෆානු තෙබාමි හුන්න බුණමෙ ඒනගේ අඛාගේ යාමෙතුග රුලිවරිකන් ඒන හිතුග බාවා ෆිමීහාගේ මච්චවෙස් අල්ලාහුගේ අසාබ් නොත එකංක වාජිබුගේ හිඟෙච්ච අදෙහිම මීග අලුන්ම නෙගනි හම කුරින් එදිය ශරීයතක ස්වාෆද මසීහි දීනුගවස් එදිනක ශරීයත බලාරුග අද අලුන්ම නහමෙන් ඇස්මේ වාකතක බලාරුග මිබාවත කන්දත කුරුම කිනයි කරවක දෙංගොති සිනේ කුරුමගේ මසලාදේ මි ෆාහිෂ් අමලා බෙහෙගොතුමස්
තවරාතුග වාගතුම් වෙජ්ජා ඒ නහි කරවාෆා කමෙ මසීහ් ආද ඊසා අලයිහිස්සලාම් මිකම බෙහෙගොතුම් විදාල්වනි බයන් කොෆා වාක් පොළ බාරුග හම ඉන්ජීල් මත්තාග මේ බයන් කොෆා වාගතුම් මිබාවතුගේ ආදේ වහෂී ඛයාල ඉන්සානකෝ එබාවතු කමක කුරුම ඒනගේ හිතන් අරවාෆ් කමගා වඤ්ඤාවස් එකලෙක් ෆාන් අංගවාෆ මෙවන්නනි ඒ හම ඒනගේ හිතුන් ziනේ කුරුමේ ඉන්න කුල්ල මන් නසර ඉලා ඉම්රාතින් ලිකයි යෂ්තහීහා ෆකද් zana බිහා ෆි කල්බි එහෙමම අංහෙනක බෙහෙ ගොතුන් අද අංහෙනක මෙදුග ඛයාල් කො ඒනය මෙදුග ජින්සි එදුම් වෙරි කමක අයකුග ඒනය අයකුග එෆද ගොළුමෙන් හිංගුම ඒනගේ හිතුග එෆද ෂූර හිංගාෆි නොත උෆද්දාෆි මීහකි ඒන උෆද්දාෆි කම වඤ්ඤ ඒන එකොරණි හිතුන් හිතුගේ zineeke අද ඒක මානෙකි එෆද බොඩ ෆාහිෂ් අමලකේ මෙකොරණ එහෙම ශරීයතුග එමීහුම් වෙස් මිකංකම මෙති ඒ දීනක එක්කම මිකංකම වර බොඩ ඒතරාෆ දෙන් ඒ මසලේකි වරීග මසල අද මී අගුණෙන් එමනස් එංගේනේ කුරිහා මුජ්තමයකවස් මිමසෑ මෙද වර බොඩති බහස්තක වණි ඔෆෙද අගුණෙන් ඉස්ලාම් අද මුස්ලිම් මුජ්තමත හොගවස් මිමසලාගේ මෙද වර බොඩ බහස්ත ඔෆෙද ෆාවණි දීනුක මිකං එග්ගේ බලාගෙන් නොත එගිගෙන් මිකං කොරාකමුගා වණීනම අගුණෙන්ගේ තෙරේගවස් මි නොබ බලි අගුණෙන් වර බොඩ සලාම වණ එහෙනමස් මිකංකන් ගෙනෆහර අගුණෙන් කොරෙවෙනි අගුණ දන්නවානි නේගි තිබේ කොම්මකස් මුසක්ෆාන්ගේ ශරීයත බදාරුග මි හුද්දකම වරි කුරුමකි හුද්දකම අද ඉල්මරි විදාල වගතුගා මි දෙ ශරීයතු අද අගුණ මිහාර මෙදනි බොඩ තවරාතා ඉන්ජීලා මි දෙ ශරීයතු ගනොත මි දෙ ෆොතුගා වා ෆරග් මි ශරීයතුක ෆරග් කොමස්රක බොන දෙවේතෝ එහෙනම මි කුරින් බයන් කුරි කන්තත කබාරුග දෙ ශරීයතුක වෙස් ආසෝති දාද එක්ගොතක එහෙනමස් ඒ කොම්මකම වෙස් මනා කුරුමග මානාග ආසෝති මිතන බදාරුග මි කම මි වරි කුරුම වසල බදාරුග මෙන්නනි මුසක්ෆාන්ගේ ශරීයතුක හුද්දකම වරි කුරුමකි එහෙනමස් ඊසාක් ෆානුගේ ශරීයතුක ඉන්ජීලුග බුනා ගොතුම් වියා එක්ගොතක වෙස් කොග්ගේ මානකම නුන් ඒකි ආදේ එමිහු බුනා ගොතුම් විජ්ජිය වරි කුරුමේ නොවේ වරි කොග්ගේ නොවාන වරිකුරා හාලතක එපද හාලතක හිඟජිකම වඤ්ඤ අංහෙ මීහාය දුර දියුම් මෙන්නනි හජ්රු කරනොත් හිජර කරුමගේ මානාගස් අතවදන් එහිම මේ එදෙමෙදුග ගොළුන් දෙමෙ ෆෙරින්ගේ දෙමෙදුග ගොළුන් දුවස් කොලක කණාල එක හැරි වෙල්ලුම මිකහ කම කරුම මෙන්නනි එක්ගොතක වෙස් ඒග මේ විද්‍යාගෙන් එහෙන් ආ කාවෙන්නේ කරුමෙන් හොද්දෙන්න කුරේ මෙොන්නේ අංකුරිගේ වාකේ කාවන රෝලාදම නොවේ ईसा अलैहिस्सलामुගේ වාහක මිරේ මිහයිසබ මෙදුකණ්ඩාලා මෙක්වනි ඉරාත් කුරබියා මාදමාරේවස් මේ වාහකයගේ නුනි මිය බෑක් බද්දලු මුමීල් කුරමු ප්‍රෝග්‍රෑම් රෙකෝඩ් කුරි ආමිනත් සූනා හුසේලුබි අෂේඛ් අබ්දුල් ජමීල් උෆෙද්දී අලි අබ්දුල් අස්ලාම් අලයිකුම්